maschietti. No, engancha. O rimane dopo 4 ore per giro. Ma in realtà con la merce, che c'è una insomma, cioè, cose che pensiamo noi. L'aeroport, una riccata più o meno, una di me, invece. Cioè, non mi cava in quel bar.
Isa kima ang sebelah isa tua. Magdala, kaya watapan ni malamang mengasan. Dari murana sa pene, sisa sa masan yung Simon Peter. Simon named Son, yatue, kapakomi laut sa pagpot. Peter rap patrona. Amen may count, Romania may pakongkong. Sisis masan niya, kamame may simpulkan. Kaya pilimasan yung Peter Karya. Simon may Son, yatue, kapakomi Peter rap patrona. Amen may count, Romania may pakongkong. Sisis masan niya, apali may simpulkan. Kaya pilimasan niya kasilba, Simon Manson, yatue, kapakomi Peter, Isensuikila, and Sisis, Kalendor Kasisa. Yatue, kapakomi, kaya Satan Patrol, may kaon, Mani Meparos, Mani may pakongkong. Sisis masan niya, kamame may sipan. Dari tayo mo ni Medel, niyang manakap, kikimpain katanatane ang katan. O kola wasa nakamaw. Ang niyang pan kay lakla, kapan kitawi peyamkan, amen ang pan-rapel. O karoy pala wasa, nagkasotamen kolay. Dan masa ni Medel, when kasaletas sa Manila, nag-liter pa, alamana kita po. Meron mo rin met, sisis, apat yung nasa niya. Itawan niya. Kailangan mo rin sa mga kamamasa. O treadman kitchen, nasa mga kawawalan nasa. O iba mo kayong senior pastor, sang malong. Kung pa rin, this case, kasi dia itu mulai ban patron terulang dengan kamu di tuan sawas sementara tuan Jakarta kapungo wau je pan kuburan sebentar Portugis mungkin sogawi German and Makaron o John Katkat kesampal Kapuna kamu koi bisa bimme masen en kawoi kongcai mention ganwut esan saler me uya mama sen peneng kai naman na Jesus to kaya ki Peter o pichai chor mo chor Christ chorus na chapa me so ki parola ma Christ katrin paroneki sabul ma ton patap ka interview may raiden kalau gi pasang promawan Christ ciptanan solution Samaria ukola len ni tincha paron la pot Christ katkiang raitun sabun ngecon petaka o yakatrin pilata nan kuan con petaka me Peter me pan uya inonten paranwat nane sansal nan Romawan Matthew Iralaw isya kuno isya wadu masen dari met intamu kawat Peter bai pala beo o bon bai pala pot iban kawata ay momot o mela soja bangka kalawin sampai saya wasan waktu itu jadi bahan benar
Daud kawan len kalen. Murin Christ kasih kaya sedar. O para aramaskan. O nan pasang matawati menjenggot. Parang lain sapime coba Tawarat ismen kawan len kalen. Te asyo atanji len Tiberius. Murin aray coba coba ismen aray kurasa aray. Kuasan Christ warang ray o murin aray sakpen ni aror ay ekating kainong Grand Peter kainong mata Peter sidu magay ne masan ni kepakuan niya me Peter kayo Peter po kainong mo ni wayo ni masan ng wayo. Do you truly love me? Peter po. Amen. Christ kupulkian and Peter pasabang and sansan mautang limpa ko Christ unsa. Emele unsa. Ni masan ng agape love. Mawawaki ma Peter utan pakang Christ ni Musa. Eban dikiyawi kuko kesempat dan kaloki way sabiman Christ romau. Ama niya atual pegasan. Eban way sutupone and jualan itu buka. Dari ima karata, kapure, ebi kapure, kalian itu bampak sih. Peter saban cuma ipakongkong, ipakongkong. Ayat saban Christ ketemu saban. Kamu ini simpul. I pasangan saban saya. Pukul. Kita and kamu simpulkan. Ye kan towards the salonga nan lauren nge. Kita dan kamu, kita dan pataki yang rai. Kuburan kaum. Kue kaum kecil Turki dan kehitung pak. Karyawan kalian itu kehitungan. Ebit sabang di, me evakuasi, rice money, me pizza, evakuasi. Ebit rice, karyawan kalian itu. Kehitungan, confirm sampai pizza. Ma, epan, pakong Christ, epan, tuaja limpok enan pungan pening. Masojong dan unsep tuaja limpok kayu me Jesus kecil. Sama-sama kasale yang pizza. Kesiluo esan-san na pizza insensut kita. Pertama kareta kay namuyo kapabruburan. Dari insensut kita o Christ pil sabang kita me en
Kita kusumlah Christ. Kita dia sampai macam kita cuma luaskan. Kita simpulkan. Mereka susah simpulkan. Kita seorang bagus. Christ simpulkan. Tama kesempatan discourse de mamasan dengan teacher o Christ kupurki teacher ang wewe kung kesempatan paron la na Christ kecbiang iyo iray din mas ko o chay iyaw wala chay pakang Christ iba bang kasalata atay commitment atay dalapotong uya tekabayeta sa pinme para ne kecbiang chay o asan sa nang chay me momotsokan kautar di chapiyo i karapen me momotsokan ko kita dito chay kita ilen pataki way masen ng kauno nintuan kecil kasale yung irain din masuk o masansan dan puksaraw kita ilen ter pataki way tama sudah bunga dan tama sansan ng puksaraw kesempatan pawikot kita mamir temasan momen kapal kan na kita kecil surpai trandukat nan sabnotan puko en kalu songan mata-mata kapan para nan sampai Jadi parata nan boy lautkan nian sewaktu jadi ka malu nan jadi kan masa ni nan televisi de soalnya no peluk-pelukan yang apa kita soalnya influence kan ingkap wakit kalau hotel sabu macam dah tumal lalu kot kami dengan puko apa sempat Christ itu terkait kita mengenai rambut whiteboard ranen tuang talk na tuang pungil sini hasil cermenin lebih patrol lagi Mayen kuya kuawat jumale bekas kuya dia ya appointment kula kuan ele Peter training ai jumal ko yamon met kan so ikalam nate yin ale ate okay isu to wate kalau bicara bahasa me bicara par passion tisisi de posanti me bicara biata na ewo second ma bicara ban moniki o kapaya ngomong ki kapaya ta kubren paulo terkait moniki kami pan kayo mau kita imasansal ni kami sebelah masalah matawat Christ ketika kesalahan Peter mau menapan mela o asansal lang saya
Nirana Pentecost. Angin sa umarti. Ibijar. Ibijar ang kamang gila Christ. Panmaksidiwo. Ima. Ale, ngayon siya raw. Jikon. Ibijar. Oy, uyala ng ibijar. Na pumatiki. Katete. Tuan Christ. O sabi me katakte, sabi mo mas. Kau mo coach, kasi kasalayan ko tayo. Siyang rin at tayo tao mo sa mga Jesus Christ. Magkatay pasan. Sabi mo tayo mo and kaluki from our Christ. Wasa paras ang support. Ini baru priority. Yang saya yes, the memo and so image and one on the subject. Korupsi kasi. Kailangan kau mau sa pagmasa. Kahit tawan kila asal mawat ng kakanan karir section. Iman gabi hasusen. Bye.